river shetila yonalile khaila yutsira shibalongnam hasala khaduna da tankhira na jang ko na isana river x shetila thingthang lamunung abesa isana hajada yuna kharabi china majang na tankhira no khaiba yuspla pok isa ajiba hapta yo mission week isana khona khroyale hajala isa khan hajada tankhira na yuna khara hajada jonalile hajana isana tankhira na yuna kharabi china isa nakano hila akhudiba tankhira na yuna aja Mr. and Mrs. Achungse Khaiba, the Secretary, Church and Mission Yuspla, Apu Nindang Akisana Lamchejano, Api Kuki, Api Tuzara, Apu Tiki Banindang, Isana Lamcheno, Anula, Mr. Itiba Sangdam, Api Ade, Chakangdina, Hazada SSZ Secretary, Church and Mission Yuspla Subcenter Kifri, Hazada Apu Hazala, Chakangdina, Marangna, Hazada Muchinongbai, Hazego, Apu Tiki Ba, Apu Muchipala, Aladu, Serangban, Apu Langnang Konisana, Yuna, Anula, Hazalamcheno. Yuna songla isana pom nangu batano hiba sobola aratsa ngege jona lile yusplana khaiba mathena liba missionary aranga thare tharo ara hajada ara tuzara ara akang ko ara tiki bala hajada chirang bana langnang nai tu nyapung saroni sa tu khata sa suro samatoni arana anging choba za pipa yutsila pe khuti chinung sa ara kang chirang bana ta se chang ko na isana missionary aranga thare tharoni dang isana lamche jano amiula hajada yusplabo ki mission port aranga takulile ara akang kuki ara muchipa bam la chirang ban ara kang re chapa lamlung chapa hajada Muchiva nung bani na tsirang ban ara lang nang kun amayula tsalam chenung amangaula yuspla tikera executive secretary apuna nakona hasta ara tikera khatui lira na tsirang ban ara tike ba ara tuzara moachang kona tangkida na yuna mangahi bichi majang na tangkida na ba hila mission chairman yangriko ba apuyola isana sago amen chanu isa majang na da tangkida na re hallelujah abatong bayra kamchora moachara tsirang Amen. Nolang kichola chirang bani sa apam da muachang. Isa chingi khaiba yuspla yo khuti chore yuspla mission week la isa khan na thinge khailiro river sopa jingsha kona hazada na thinge chona lile Isaiah thangyangba anyo thingi Isaiah 52 verse 7 footprint of mission da kona chona lile ina isa apam ningla hazada Isaiah 52 verse 7 says that Azung lasa you see hira rocho ngunongza kata akanyang no you see atza yangza you see hiba apina akoz zatere ko zayonde yore na tsingrangza yangza kona Isaiah 52 verse 7 na trana lire hila ina Isaiah 52 verse 7 as in the English lang na kabi hatada kingere Isaiah 52 verse 7 How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring tithing, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. That's the English lang na ati tawala na trana lile. Hilaisa na kode ina isa yunayang maroi de la pam de kadu you kadu da ting tingere hila na tingela de chore to sa footprint of mission river sopa chingsha hila go na chona lile hila inali khadu da ting tingere achangala khar na answer ngunung ko le hipa mission la na ina manye na kuki na isa chingsa mama charong na your footprint hadazna na makalapo hadalam thing na pam sonyere hila isa na khode mission hiyo khode thing na mission is a sending out act of sending mathi chapa manye sala you see acha khatu hipa ni chari yang ba khona chapa hadaza mission hazalai taning ge chiri mission is a your chore sending out being sent out tangi hita is a religious literally la duma tangi secular la mi hipa mission jalire hatazana sapaira kadu khadinang duty kadu mathe nong bai na yo mission hatanung na mission hata thambarung ataza kadu yo bai hataroi secular yo la sa hatalire mission is sending out mathe chara bai re arata duty kadu ning dang authority na hatada duty kadu ning dang mathe chachoba ha Christian yo isa yo religious Christian yo la khode thing na arata chana lira noro nong ba anna yapse na lira chirang ba yu mayu chi na lira ara noro nong ba
missionary ma thi chapa mission which is a hatsali le baza isade lam thing so lam na pam so nyare missionary yo hi khode thing na mission yo hi khode thing na all the simen a hi azinda cho isana khode thing na Genesis na tike ko na all the simen is a missionary book ke da go na yore all the simen is ko hilaza Jehovah himself is seen as a missionary God zirang ba apuza missionary zingrang e hidago na yo choba ko a hi azinda chola isano ko de thingna zirang ba na hazada nizara baba troche choba abina you chose a troche go Israel tanung go le manye abina Abraham sa troche go manye azikira baba trona hazada abina mission baba la zirang ba na nizara bichi choba isana azinda chola thingkang la isana ngure hazana all the simen is a book of mission la gon mitsure isana ko de thingna hila ko de adisa New Testament la asi azinda chola isana ko de thingna hiba New Testament it's a life akudiba book the life and ministry of Jesus New this asi azinda cho hita Jesu Christa yo akang apina muchicho life and ministry of Jesus ko hila isana ko de thingna Jesu Christa hita akudiba missionary first missionary hiba Jesus Christ is considered as the first missionary in New Testament gonna yon isanengi chewe. Jesus Christ za akudi ba missionary ko out singrang na apitza you see atza mayura kha you see atza aun mali so ponong ba limiyang mathi choba sananguri. Ko de isana thingna Jesus Christ na mathi takut makiba mangala na isana thingang manye Jesus Christ yo UKD za thingang la abiyo ministry abina town tila chanong gole cities chanong gole yang tila chanong gole apuna chingna tsina apina wakona you see ataza sobo choba chaya ya tong uchi choba isan azinda chola abiyo ministry thingang hatadang mathi makiba ke thare thola na thingang la isana azada api monoti Jesu Christa monoti Jesu khanglang api monodina api maling uchi choba api monodina azada mission uchi missionary uchi to mission uchi to api monodina uchi choba isanangure hali khode thingnang New Testament church akudiba litro manya akudiba kaiba river chatila isana thingkhang longunu Pentecost Kodi anna amasa jarona ngitara tadang room la pamra hall la pamra ngitara kodi anna amasa jarona jingchona arana zirang bani dang wuchinung dike choba isana hata tijana azingda chola tingangla hatsamunu arana kodi anna amasa arana jing arakang jingba wuchinung dike de ara kanyang nama dike ko ara kingchina Ara kau mak serabai, lung na king serabai. Tanya ara anna na jing chokuna. Ara mama hachikoda. Arana hatlang uchina. Krista ning dang ara kang jona. Muchi bachoba. Isana adingda chola tingkangule. Isana kode Bible la tingna. Who were the missionaries? Missionaries is haro ba isana yang chikangla. Aning ba chacha chomaleko. 12 disciple ara tumago. Da isana kode. Aziza lang na kode ki na wanuna. Sarana Krista kachocho. Sarana Krista yo hat anna masana rang chona. Arana zirang baning dang wuchinong dike choeko. Arana zada sponsor male athingra male ta arana lamnong la sikin ke katu taba katuna katu trodana arana mission wuchizam wuchichoeko na isana Bible la thingang la ziza nunung. Hazarai dusa isana example katu hero nungza Paul kodi abi atang mali chichona Paul na Hajita apina tungu chichona apiyo isana katang tizana azingda chola thingang Paul na abi kachi na tutsirang ba matike ko jail kula sa pam thingo parana sa hop thingo kingchi thingo ta apina yutila tungdring na yaba Paul na muchi choba ko hatsaroi kadu khanglang kadu limya pam lang chingna Paul na so bo choba adisa kode thingna Apostle Thomas na isana kode history book la thingna chalangono 52 AD la apina hajita India la ro choe kon isana hajita history yo kakatla tingangla hatsadamuri hatsuroi India la robai mangisa kai na tirang ba yusi Nagaland chichoe ko hatsuroi kai isa sangdamasa tirang ba yusi hi chicho bali le ko hatsa sekeling tour sekeling isa na kode tour sekeling yo hi kode tingnam He is also considered one of the first missionary among the Sangdam. Isa Sangdam Rayola. First missionary the Hipatura Sekiling Apu Sakatulile. Ko apiyo apinavakona tirang ba yo amala tinyo na marachi ko sekiling yo yuki isa na ko de tina. Tangi tirang ba na apiyo simple message sa tirang ba na api chanalite.
ajang ba cha choe hazba yusilana isa hazda khang hazba mission yonguchi tourist sekiling ti ke ti choe hazure khodi changye Christian yo churches tila thingna mission department manye mission is a khata important cha atungte cha Christian churches tila pichre ko hazuroi sangdam churches tila ta khode changye thingna hazala Atumba churches la mission department hindi choba mission ning dang atada khaku je chona kuchi ko nabina muchi choba isana sangdam ni choti la isan ngure chanye sa yusbla po ki sangdam ni chora pom mission ning dang mung na yale mission ning dang do na yale hazuroi isa mission yo za hatsali le isa kon chona liba azingda cho Isaiah 52 verse 7 Hazi isana kode thina hila akudi ba isana ni chenong za khatobi isana chirang ba lasiking hi matheno makabna khatobi isana chirang ba hingi chenong mathena over and over again isana khatu ni chenong e chirang ba lasiking za missionally chirang ba lasiking za mission ne kona isana chang chenong e ko isana kode hazi ni chena ajang chang na api monodi na ita ajang jang na isami apiroi kang benoi ko missional heart mission yo lasiking hinu ta khata atung de ba da isa deng che sonya ba lele isa tsingang nyamu maku mato za bi na ngitara baba pi china api yang lining dang api na ngu china ya le ko ngitara lang baba pi china hatba api yang li cha so nong ba ning dang hatla za na i music mu da khata atung de lele ko hatzi nong ba ning dang za na i lasiking za mission yo lasiking khatu linong ta tale tirang ba cha ke ba Hatba missional lasiking mission yo lasiking the linung satale baza isana khatu lamthing na pamswanger hila Isaiah na khode Isaiah thanyang pa anya thangela khode thingna azung lasa you see hero rocho ngunong cha khata akanyang nong you see acha yang cha you see hipa apina ako zatere ko zayon de yore na chingrang cha yang cha bai hila Isaiah na hazda musonya ba mani Isaiah na yonya ba cha Sarana hatba mission la seeking hirana arana carry thang baire arana you see achaning dang soponung satale arana yang chaning dang tonung satale arana akang chining dang yonung satale arana alung tining dang yonung satale baza Isaiah na nichi songi choba isan khatungure shang amatsa amara shang khatu alung timali pa shang khatu hila chacha acha khatu isa Christian din na rangba pikha acha khatu isa na rangba khanglang hachda you see acha ning dang isa yanung ba you see acha ning dang chonung ba tonung ba ta isa khatang atung de na ba za khatu ni chi sor ba li le hila khode thing na zerang ba na nakhang ikhang ikuki na kuki ka tungu chi so nger na hachang ni chi nong za isa ba za available cherang ba na chota de ni che nong cha apina nyam ke de he nong cha na ita rung nam na linong cha ta le ba cha isana khadu ni che re isana ko de Isaiah 52 verse 7 hilathina hipayo verse cha hope alung ti chapa akanyang chapa mange Christian khadu ga yutra khadu ga chachi pa verse khadu e ko na isana ni che re hila Isaiah azikir Isaiah na ina English la kide English la khatikel dile hila Isaiah azikirna yobata sarana you see acha soporana sarana chirang ba akang chaining dang torana ara acha khatoi acha ara chingcha acha khatoi acha ko na jala isana Isaiah na thacho ba isan ngure hiroi apine yobata sarana you see acha hi warana sarana chirang ba yo amazing dang torana hiri la amwano e ko bayo choba ko fit aching acha isana ja akai sana jin kiyo no romer sitila sa zele hazaba aching acha e ba ja imaginary khadu duli le ko da atta za sarana chirang baning dang guchirana sarana chirang baning dang masu sarana aracha ahechi aracha amwano la lile ko aracha ahechi hidago na apining chi isoni choba hacha khadu lile la isana ko de thingna Isaiah na hipa shakti traba 52 verse 7 ki hazada akudi shita la isana ko de thingna Isaiah na ki traba pe kha za Israel ra Babylon nimila pare yurachana kingchina chungcha sena ara lite historically thingangla ara chungcha sena kingchina lite hazada Isaiah na ara khang alung di khatu chachoba nara ngachi nguno
nara hipa chungcha ba achingchi ba lana na chinung e go na Isaiah na yusi chachoba and malabi prophetically apina choyo labi and malabi isana ko de thingna apini hila arate shutala tu ma ko ta an malami narakang ata alechi ba khadu chanunge an malami narakang ata da chirang ba amwanu chanunge ko na ata da Israel rate yo choba isana hipa azingta choki tra ba yo historical the thing na makhangna khachange isa de sa khadungi che sonya ba za Isana tu sa rungnam na likhangla isana tu sa yana likhangla hataba akang cheyo amwano hataba yangza yo amwano za na isangunung lile ko na ikhang sa chanung lile ko da hatzining dang za na ita rungnam malio hatasa lamthing soanyre hila ko de thingna isana chi cho khangla ngunung ko de thingna hila Isaiah na ni tsara de ni chi sonya ba za zerang ba na nara na chinungwe nara kalak chanungwe ko na yo choba hila thingkhangla nara kha yangza chabai hi ati chakona changbe ba yangza ma dange shuta ko anmala khode samma hi chinung tha narate linong tha hiba yangza za nar khang chanung li le ko khode hiba yangza hi nar yang rona zirang ba ko ni tsara kala sa hachada amai ma nge reconciliation akalap chiba ron we ko na yo choba isanangure hilai sa na khode thing na hachada Isaiah Hanyang ba anya verse 7 hi khode thing na hila yangza yo thana li chobai hi khode anna yo yangza khad yor ba lile khada mali no e ko na yor ba mana dange isa akangla annala isa yangza la li no e ko na tra choba isa nungure khode thing choba na hachada Zion de yore na tsingrang za yangza ba e ko na thana li choba isa nungure hi changi Amasaba Zion, Hatzala, Isa, Zerang na tu yang cha chano e ko na Isa dengi che so ni choba. Isa kang la chano gole, Isa kuchi la chano gole, Isa la siking la chano gole, Zerang ba na tu yang cha chano e ba za ni che so ni choba Isa na hibai azinta chotu ni che re. Hila ko de thing na Isaiah 52 verse 7 hila ko de thing na. In very short, Isa na khatu ni che nong za. Zerang ba you see hi bo wano zerang ba yo good news you see ata so bonong za changge nanolam inolam lile ba za ni che songer ba lile the beauty of good news ata zerang ba yo you see ata hi mayu chirate hi ba you chi sonong za nanolam inolam lile ba za ni che songer ba lile nyula yangza khailiro akang che khailiro along di khailiro hi za zerang ba chana du rono lile ko machanga ba akang khailiro ha za zerang ba chan du rono lile ko ha za na ina ni che ko na hasaba yu che za people de mapam no dange na kuramrate ikuramrate yo nong ba za na ino lam li le ko ba za isa khang hazada khatu ni che sore song lai sa na ko de thina the reign of God zerang ba na yang cha cha no e ko ba za isa apam na mathe na li le ta hila khatu isa de ni che so ni ba limi apam la ni cha ra apam la zerang ba na du yang cha cha no li le ko hila za na I yo mission khaduta hataba yang cha cha bala na I tze inu mazeno apiola ta na I tze inu mazeno hatsa isa de lamping pam ponyar balile hila ko de thingna Romans chapter 10 verse 15 la isa ko de thingna romra thare mangala thingna ina bi du tekinu amasa yuna yo chokyo you see atsa thingyura chingza khata atsa gona thana ni You see, Aza, Tingyura, mission Ningdang Uchira, Zerangba Ningdang Yara, Arakatoi Amuano, Arakatoi Ayachilaure, but Bol Nisa de Chase on Nichoba. Sarana, Zerangba Ningdang Yaro, Ara Amuano e Gogona, Bolna, Isa de Chase Ochoba Isana, Romrachati Tare Mala Tingala, Isana Tizanore. Hila Kode Tingna, the mission of a messenger, Isayo, no Lam Kaduazina. Reputation roar by Isaiah Tanyamba Tangi Kila, Chana Lego, Isayo missions. Akang chaining down, young zanning down, along the Malayakang, long the Janong banning down, Yong Gona, Isakan declared Tajoba, Isana Kadu Nichiri. Hila, Pomna Lira Koben, singing Jore, Hila Pomna Lira, Katuina, Mission Yola, footprint, Jingchong Aza, Katuina, Hazala, Jingchong. Tramyona liro mange mission yola katoina king yamiena muchiya ro singding chore dusa change ni sa de singding ba da nya katoina mission ninda muchi ne yaro adazi ta gala hadada ajiba hatta gala khato amwano ngoro bai sangdarmati ku khamdila bayona mission ninglana ku shamna rachide sangdarmati anyiche yuzila anyiche mission yo muchila anyiche mute khato amwano ngoro bai
green card ko na khailiro hatba green card ni da yode iraku khisa nolam khone yale iraku khisa hatba mission muchila nolam khaba zago thali nolam khengare rago na yode ngude khata mo anu ngura bai iraku khisa ai kyara khatwe kuchi ba chamale da ai kya irali chola na ai kya chirang ba na akang chai yo ba cho irna sa green card la ai kya nolam khengare ra ba yode amwano ala ngura bai sangdam rang ni che cho ba ding sangdam la li ba sangdam na di mission la chirang ba yo nguchi nong la ani che cho hitoi ma wang ko na lam chi ra bai re ame yu tsirdi ina ko be ting tin na ji cho re du sa khatui na ba yode ina long jire hila pam na li ra apam na nolam khoya le ba cha ina long jire bai re nana ina ko choba chi thare chi khadu ikuki na ko cho na kuki na ai kya hata yode akora na achung yode hatba na makona ashu chaka khatula charang ba yu mai chipalira khatula nya khatu gaung tro de la nana ina mi mission ngu chitang chira mara do yuchirati apam na laba ko charang ba yu so phono ma ko no karana charang ba yu so ko de mission yo hi thing na hi teamwork khatuli le ko karana ta khi ta nang khuna thase chanong lile karana kuchi khuna alirana kuchi khuna thase chanong lile ko karana nyakhe wakhona thase chanong lile karana lithodi la chanong gole chirang ba yu so bonong gole karana kuramryo la yo nong gole karana wakhona ashu la hada wakhona chirang ba yu so bonong gole ko hiri apam hodi thing now hiri apam mission teamwork ki khadu chaba muchi ba je khila sa khadu isani muchi we aisaya na yo cho re disa charang ba ning dang muchi la khadoi amwa no ra charang ba yang ni ning dang ma pa ma ting la khadoi ara akangza khadoi akanyang no ra how beautiful it is acha khadoi acha ko na aisaya na yo cho re ina long jure khila pom na le isa pom hatba jingchang la ya le hiba nothing ge river so ba jing isa pom hila hiba jingchang la ya le ko na ina long jure ko khatuina hazada mission yola no lamma khe ko na lirna hila ina khadu yo nya ba cha kuchi malirna ta khi da na ko na thraje janong khata atong de li le ko kuchi lirna ina na tu ko rana ai kya thanong ko le isana trono ta khata atong de li le ko ba cha isa de yo nya ra ba li le mo to no kha na ai kya chapala na ai kya na ko khi na ko ba khache ba chapala na nya khadu missionary khadu bara kute missionary khadu thingde hatba missionary na charang ba yu so bode achana lira an ko de norona hatada de apitu ma ko tangi sarna trocho arami amuang nu ni le ko hatse mission ni chi apam na la makona charang ba yu to no ko no hatana changa chai na chine lang isa pam de ila yuna anya lam thing so nya ba cha nya khatoi na hiba mission la acha mission yo chore aisaya thanyang ba nya thanye la yo chore charang ba ningdang muchirala you see acha so borala khatoi acha ko na yo chore hatba acha amuwa nong la nya khatoi na nolam khyo na yaro makam na he ko na yo nya ra bali le ko khatoi na nolam ma khachi ko na le ro e isa na tu ko na yutila chanong ko le tang khida nang la chanong ko le arade you acha khatu encouraging word you acha khatu thachina ko nong ko le mangi na tu na ko ro hatna isa hapam na nolam khakang la isa le tro hi ye chenge le missionary nya tu mathe bali le mangi use plala chenge nya thare tharo tu wa khona li le tangi isa le tro ina makap na ngu chikang la ina long jire ya mong khadu isa le tro la na missionary atung charono e ko na along dikhadu li le ko isa na tu sa tro khang la use plana ni tara atung mathe no ko no e ko ta hiriya pam la isa yo thazai mi chata le na ko na hasa sa khadu yo nyar ba li le achang ga chai hila nothing gela yo chore river so ba chingshala isa katuina nolam khona yarana nolam khara hazada makam na khyang na ko hazada khadu choma chi re hi isa na changye river so ba ngu chi hi cha hazada changye le sa na ikyang chi re go ngu chi re lam no tangi atu hi isa chuzar ning dang isa aronu shang ning dang alla amwanu da chanwe go aronu shang na ning dang hazada alla charang ba na bi chi ba shang khadu chanwe go na iba yu koi sa de choma chi re charang ba ni sa ba mo chang